syukur nakaslem jong unongsan hima. Ka-khubor kabalayo lum hakasni palay na kipulit ka jila kaya thu. Balangut kinong songsnong jong ka East Gentia Hills. Kila sya syukor pisa haway bar jila. Hagini ki kindiat benay bat snem. Pat hado menta kimpat lap din satya ya uta unong syukor yaki. Kajing ujor ka baningkong kalawan na kaway kanong songsnong na East Gentia Hills. Ha kabakalaong bah kakat sautrik unok pra arajara arpulay. Kalapha pisa henyo pon lai lak tingka sa uweu breu yaw balatip kerteng kumudi pankar barman utray jong ke DB Stock Consultancy GS Road Ulubari Gahati nakabenta ban bay pisa haka stock market Henry haka jingu jor katay kanong songsnong kala siyam baka slem tray kam jong tayo breu kala kang kerdem ban hado menta amlap din syu ya uta udipankar barman Shishu kipurit kilayo pediangnya kawai pat kajing ujor kabaya serim bat katai ka beningkong. Ha kaba sa uway pat unong songsnong na East Gentia Hills ula ujor baha kakat pratrik unailar arajar arpuar ula pa pisa hindreu po hajar tingka sa utay ujo ubreu ban bay tingka haka stock market. Henry uneru ulangat hakajo ka apon. Nalor kata sa kaway pat kajing ujor na uway pat unong songsnong jong ki East Gentia Hills Kala don ha kaba une ulap ha pisa ar lak tingka kakat santerik uno pra arajar arpulai sya udipankar barman nakabenta ban bay pisa ha ka stock market Henry anda lasyam baka slem trekam jong hagahati kala kang kerdem parhadu menta amtip syano uni udipankar udon